على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى أنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سر حياة الوجود والسبب الأعظم لكل موجود، صلاة تحفظنا بها القرآن وتفهمنا بها الآيات وتحفظنا بها سوء القول والعمل والنيات، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين يا ربنا يا رب العالمين يا مجيب السائلين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة. غفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.
Bismillah, bismillah, bismillah. Ya Allah, ya Allah. Siapa? Ujian S5. Mohon bisa. Tiara Rodian. Asma binti Ahmad Zuhdi. Oh, insyaallah. Kita baca. Oh. Bismillah, bismillah, bismillah. Maju. Yang jauh, yang dekat, yang nyender. Insyaallah, masyaallah, masyaallah. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Bani Israil. Bani Israil. Juz berapa? Juz 15 ya. Qadha rabbuka alla ta'budu illa Al-Isra. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa ini nah. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Iya. Masya Allah. Salimin, sini, tempat kau sini. Ini tiang kau ini. Helmi mana Helmi? Helmi, syukur. Ya. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذريته وآل بيته خصوصا لمؤلف هذا الكتاب الشيخ جلال الدين السيوطي والشيخ جلال الدين المحلي ولأرواح آبائنا وأمهاتنا وجداتنا وإخواننا وأستاذنا ومعلمينا ولمن له حق علينا ولمن أحسن إلينا ولمن أوصانا بالدعاء أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعافيهم ويعفو عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واجعل الجنة مثواهم برحمتك يا أرحم الراحمين. شيء لله ولهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Mohon keikhlasan, ketulusan membaca surah Al-Fatihah sekali lagi. Kita niatkan untuk kemudahan dari anak kita Tiara Rodiana Asma binti Ahmad Zuhdi Roni, anak Mang Zuhdi ini, yang besok hari Senin tanggal 23 Desember akan menempuh ujian sidang program S2 di Unsri. Kita doakan mudah-mudahan dia tidak gugup dan memperlancar, dimudahkan segala urusannya. Amin. Sehingga dia mencapai S2. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق الأنام وقدر أرزاقهم من فضله وبين الحلال والحرام
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك القدوس السلام وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المختص بمزيد الإكرام صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ذوي الفضل والإنعام. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الجنة تحت أقدم الأمهات. صدق الله ورسوله. معاشر الحاضرين وكافة المستمعين, Bapak, Ibu-ibu, hadirin, hadirat, kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat maghrib, isya, jamaah salat jamaah majlis ta'lim tafsirul Quran Jalalaini, yang insyaallah seluruh kita sehat walafiat, dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah dan berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jazallahu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahlu. Malam hari ini kembali kita saling mengingatkan di antara kita semua untuk sekedar menambah ilmu pengetahuan dalam hal tafsir Al-Quran. Yang kita baca ini adalah tafsir Al-Jalalaini yang dihimpun disusun oleh dua ulama terkemuka, yaitu Syekh Jalaluddin As-Suyuti dan Syekh Jalaluddin Al-Mahalli. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat Al-Quran. Syafaat Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Baca olehmu Al-Quran, pelajari olehmu Al-Quran, sebab Al-Quran nanti akan memberikan syafaat, pertolongan di hari kemudian. Walaupun amal kita tidak terlalu banyak, pas-pasan, tidak sama dengan amal-amal wong dulu, tapi kalau kita ini terbiasa lazim baca Quran, lazim mempelajari Al-Quran, insyaallah mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat Al-Quran ini. Kalau ada yang bertanya, syafaat itu artinya bantuan, ya, bantuan, pertolongan. Nah, apa beda antara syafaat Al-Quran dengan syafaat Nabi? Syafaat Al-Quran dengan syafaat Nabi. Yang sering kita dengar itu adalah kalau kita baca sholawat, itu dapat syafaat Nabi kita, ya. Aulan nas bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Wong yang cepat mendapat syafaat Nabi itu adalah wong yang banyak membaca sholawat. Betul ya? Benar apa tidak ini? Ya. Ya. Nah, sekarang dihubungkan dengan apa ini? Dengan hadis Nabi juga. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca olehmu Al-Quran, ya, uji Nabi, sebab Al-Quran nanti akan memberikan syafaat. Sekarang pertanyaannya itu apa beda antara syafaat Nabi dengan syafaat Al-Quran? Hal ini pernah dibahas dalam diskusi ilmiah, bahsul masail, di beberapa pesantren, kajian-kajian ilmu, bahwa syafaat Nabi itu setelah seseorang
merasakan atau mendapatkan siksa. Jadi wong tu ada yang disiksa, ada yang diuji oleh Allah di hari kemudian di padang mahsyar, ada yang kepanasan, ada yang kelaparan, ada yang kehausan. Nah, karena dia dapat ini, kalau dia banyak maca selawat, datanglah syafaat Nabi tadi. Tapi dia lah merasa ke dulu, aus, lapar, panas. Nah, dia lah terasa dulu baru datang syafaat. Sekarang Al-Qur'an ini adalah belum wong merasa kesiksaan, syafaat inilah datang duluan. Itu kehebatan Al-Qur'an dibandingkan dengan syafaat Nabi kita. Tapi kalau dua-duanya kita jalan ke, insya Allah terlepas dari dua-duanya. Belum kita disiksa, kita lah sudah diselamatkan oleh dua syafaat ini, dua pertolongan ini. Syafaat itu artinya pertolongan, ya, bantuan. Kalau umpamanya ada di antara kita ini yang amalnya ngepres pas-pasan, atau ada wong yang berdosa dan lain sebagainya, maka ditolong dengan dua syafaat ini. Makanya kita dianjurkan jangan jauh dari Quran, ya. Di rumah kita harus punya Quran, di kantor, di warung, di toko, bahkan di mobil kita harus ada Al-Quran. Bahkan di HP kita harus ada aplikasi Al-Quran. Dia ada orang tanya dengan Ustaz Abdul Somad, Quran ini kan tak boleh dibawa ke WC. Nah, mana Al-Quran yang sudah kita masukkan dalam aplikasi di HP? Boleh tak kita bawa ke WC? Boleh, tak apa-apa, asal dimati ke. Nah, dia ya usah lagi duduk di luar WC. Kancang hilangnya itu. Iya. Iya. Ya, itu hukumnya. Ya, yang tak boleh itu kalau umpamanya HP kita lah sudah kita masuk ke aplikasi Al-Quran, kita nak masuk isi, nah kita mati ke dulu, mati ke. Kalau kami ini tak baca lepas di Quran ini, sebab ini modal kami ceramah ini. Iya, kalau tak kata yang ini pidam kami ini. Iya, lain dengan Ustaz yang imam nih, Ustaz Ibrahim, Ustaz Farhan, Ustaz yang hafal Quran lemah aja ya. Pernah kita dengar juga dia yang hafal Quran ini, itu jasadnya itu tidak hancur waktu dia mati kaget, tidak hancur. Lain dengan kita ni kalau jasad Ustaz, hancur itu. Apalagi Ustaz yang cak aku ni selesai itu. Tapi kalau Ustaz yang imami kita ini, kalau dia meninggal, dia cak Ustaz Nawawi Denci, dia Ustaz yang lain, guru-guru kita yang sesepuh itu tidak bakalan hancur. Makanya di Mekah, Madinah itu ada pekuburan khusus bagi imam-imam Masjidil Haram, imam-imam Masjid Nabawi. Tidak sama dengan Baqi, tidak sama dengan Ma'la. Bahkan di Ma'la itu lah sudah dikapling, dibatasi. Ini khusus untuk imam-imam Masjidil Haram. Jangankanlah yang itu, barangkali kita sangka baik-baik. Kiai Maimun Zubair, Kiai Nawawi Al-Bantani, waktu nak ada penggusuran waktu dia di Mekah itu, kapan nak digusur, kapan dijingoknya masih utuh. Nandokan beliau itu hafal Quran itu, hafal Quran. Itulah keistimewaan Al-Quran ini. Baik, sekedar mengingatkan kajian kita kemarin itu bahwa kalau kita nak selamat, ya kita harus memelihara lidah, ya kita harus memelihara lidah. Ciri tanda kita wong yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, itu cirinya itu adalah memelihara lidah. Hadis yang kita baca kemarin, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir
falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari kemudian, maka hendaklah dia berkata yang baik dan atau dia diam. Nah, inilah ciri kita nih. Nah, jangan segalo apa yang kita tahu kita omong ke galau, jangan. Apalagi yang kita kemarin tema kemarin itu ya, masalah wong yang jual ST kemarin. Nah, yang itu yang mencelaka ke dia itu. Seseorang akan menjadi akan menjadi mulia karena dia melihara lidah. Seseorang akan dihinakan oleh Allah karena dia tidak nyago lidah juga, karena dia merendah ke profesi wong lain. Tidak boleh kita nih. Kalau kita nih sama yang uji kita kemarin itu ya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala yanzuru ila amwalikum wala yanzuru ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak menilai harta kita, jabatan, kedudukan, ya, kebelagaan kita, kecantikan kita dan lain sebagainya. Yang itu tidak dinilai oleh Allah. Yang dinilai oleh Allah itu adalah kebersihan hati dan keikhlasan beramal. Itulah ciri tanda orang yang bertakwa itu. Di antara lain adalah kita nyago lidah. Jangan kita saling ejek, jangan saling uyo, jangan saling ngolok-ngolok, tak boleh kita ini. Sebab apa? Boleh jadi yang kita sampai kemarin, yang kita ejek, yang kita olok, yang kita ini tuh ya, yang kita rendahkan itu lebih baik dari kita. Iya, kita tidak tahu amal wong yang masing-masing itu ya. Masing-masing wong beramal, barangkali malam-malam dia bermunajat kepada Allah, ya, berbisik-bisik dia kepada Allah. Itu yang membuat derajat martabat dia itu tinggi mulia. Makanya boleh kita nangis, boleh apa-apa nangis, tapi nangis nyeseli dosa kesalahan, ya. Nangis itu juga dewean. Dewean, tidak boleh tengah wong rami. Jadi kalau aku kurang sepakat, itu aku pribadi kurang sepakat kalau ada wong yang memimpin doa sambil nangis. Nah, depan wong rami nangis dia. Allah, Engkau Maha tahu ya Allah. Dosa kami lah banyak ya Allah. Lah, itu bukan nangis nyesel, nangis minta alam itu. Yang boleh nangis itu kalau kita dewean, Mang Yan. Iya dewean. Nah, bahkan dalam hadis itu, fa illam tabki fatabaka. Kalau kamu dah baca nangis, ecek-ecek nangis. Nah, ngapa sangkan ecek-ecek nangis? Orang lain tak tahu juga. Nah, itu ya. Kita doa ke umpamanya, Engkau Maha tahu ya Allah, sambil nangis, bini aku ni galak malingi duit aku umpamanya itu ya. Anak-anak aku ni main ini, tak apa-apa, asal jangan terdengar di dia. Bisik-bisik wahai, bisik ya. Nah, itu kesimpulan tausiah kita atau bahasan kita yang kemarin. Jago lidah ya, jago lidah. Manfaatkan lidah ini. Banyak orang masuk surga karena lidah ini. Banyak masuk surga karena apa? Karena dia banyak berzikir. Banyak juga yang habis amalnya karena lidah ini juga. Yang habis ke amal ini kan ada dua. Yang pertama riba. Nah, dan yang kedua riya. Yang ini yang nak kita jago ini, ya. Yang pertama riba. Riba itu menceritakan aib ya wong di belakang yang bersangkutan. Kalau dia tahu dia marah. Nah, ya, itu riba namanya. Habis amal kita. Umpamanya kita tadi kondangan tadi terceplos mulut kita ni atau dalam hati. Dah kondangan sebesar-besar abir tapi lauknya minta ampun. Dagingnya keras lah, inilah itulah. Tapi masih dimakannya juga. Atau dia galak ngatai pengantin, bagus pengantin itu, tapi sayang lanangnya jahat. Tidak boleh juga. Kemarin kita sampai ke itu ya. Jangankan nak terucap, dalam hati baik lagi kena itu. Yang kita cerita ke kemarin antara Siti Aisyah dengan Fatimah yang pergi ya, yang minum. Nah, kan maksudnya iya. Sampai banyunya ada yang putih, ada yang abang. Nah, terjingok di wong yang gemuk itu. Siti Aisyah tu pun ida ngomong ida ngato ida dalam hati baik.
Ada wong Arab itu ala kegemuknya berapa piring lah makan mau bibi ini. Itu wae. Lagi ngabang itu ya banyunya itu. Apalagi ini ngatunya ya. Besar dosanya itu. Apalagi kalau galak ngatoi kiai. Kamu. Ngapo? Aku bukan kiai aku. Aku nih ustad aku nih. Kalau kiai bininya lebih dari siko. Sudah. Oh, hari ini hari ibu hari ini. Nah, yang ada hubungannya dengan hari ibu kita baca Al-Quran surah Al-Isra. Surah Al-Isra ini surah perjalanan Nabi Isra dan Mi'raj. Awalnya subhanalladzi asra. Tapi ini pertengahan daripada surah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Wa qadha wa wujiba. Allah mewajibkan kepada kamu alla ta'budu, jangan sampai kamu menyembah illa iyyahu, kecuali kepada Allah. Wabil walidaini ihsana. Peringkat yang kedua harus berbakti kepada kedua orang tua. Nah, itu ya. Jadi seandainya aku diperintahkan oleh Allah, puji Nabi ya, untuk menyembah kepada selain kepada Allah, niscaya aku akan suruh manusia ini untuk sujud kepada mak bapaknya. Saking hebat peringkat mak bapak kita tuh. Nah. Jadi kalau umpamanya kita ini nak nyengok ada orang yang banyak berhasil di dunia ini, ketahuilah bahwa dia pasti berbakti dengan mak bapaknya. Sebab apa? Setelah kita ibadah kepada Allah, menyembah kepada Allah, ini kita harus berbakti kepada kedua orang tua. Sebab ada tiga rangkaian yang saling menguatkan, ya, tiga rangkaian perintah. Yang pertama adalah taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Atiullaha wa atiur Rasul. Taat kepada Allah baik, tidak taat kepada Rasul, ketaatan kepada Allah itu habis. Atau taat kepada Rasul baik, kepada Allah tidak. Kan ini banyak ini. Ada orang yang di media itu istilahnya ingkar sunnah. Nah, ingkar sunnah ya. Ingkar sunnah itu artinya dia nak ibadat dari Quran baik, galak dari sunnah Nabi. Ada itu namanya ingkar sunnah, mengingkari sunnah Rasul. Padahal Al-Quran itu disampaikan oleh Nabi. Nah, kita tidak tahu kita cerita Quran kecuali melalui lisannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pokoknya aku nak tidak bisa juga. Wong ingkar sunnah itu tidak bisa, dia tidak terima amalnya. Umpamanya kalau dia istiqomah ibadah, umpamanya dia yang berwudu, katakanlah dulu pernah kita sampaikan. Kalau dia berwudu, la salata liman la wudu alahu. Ini standar hukumnya. La salata liman la wudu alahu. Tidak dianggap salat wong yang tidak berwudu. Benar tidak ya? Ini fikihnya tuh, hukum fikih, qawaidul fikihnya, rumus. La salata liman la wudu alahu. Sekarang cara wudu. Kalau berwudu menurut konsep Al-Qur'an, famsahu wujuhakum fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Sebatas itu surah Nisa-nya itu. Jadi wajib wudu itu ada 4 syaratnya. Yang pertama membasuh wajah. Yang kedua membasuh kedua tangan sampai di atas siku. Yang ketiga menyapu sebahagian kepala. Yang keempat membasuh. Membasuh 2 kaki sampai membasahi mata kaki, ya. Itu konsep Al-Quran. Sekarang kalau kita wudhu dengan yang mak itu baik, tidak sah solat kita. Sebab apa? Harus disertai dengan tuntunan sunnah.
Apa sunnahnya? Ditambah lagi 2. Yang pertama niat, yang kedua tertib. Nah, kalau wudhu rakaat niat, tidak sah wudhunya. Ya, itu juga tidak tertib. Kaki dulu umpamanya dia, mentang-mentang rumahnya pinggir sungai, gelentung. Tidak sah itu. Iya. Karena apa, dia nak berurutan. Urutannya itu sesuai dengan mazhab kita. Mazhab kita ini mazhab Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. 3 basuhan, 1 usapan. Nah, ya, 3 basuhan, 1 usapan. 3 basuhan itu adalah membasuh wajah. Yang kedua membasuh itu digosok. Nah, digosok nian ya. Wudhu tu banyu tu digosok nian ke anggota wudhu itu. Itu juga kaki. Nah, terutama sekali iyyakum wal aqdam. Hati-hati mata kaki kadang-kadang tak kena banyu ya. Untuk menyapu ya, menyapu cuman sebahagian kepala baik, paling tidak kecak kita tahallul. Nah, 3 helai rambut jadilah ya. Ini menurut mazhab kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi kalau tetangga yang lain tidak mau itu. Tidak ya, umpamanya mazhab Syiah umpamanya dia Syiah. 2 basuhan, 2 usapan. Jadi wajah dan ini rai dan tangan itu dibasuh. Kepala dan kaki cukup diusap. Nah, kakinya cukup diusapnya baik. Tidak digosoknya tidak. Nah, itu tergantung dengan mazhab masing-masing gitu ya. Nah, kita yang bermazhab Imam Syafi'i tidak bisa macam itu. Ini yang pertama. Jadi ati Allah wa ati'ur Rasul. Tak baca kita nak bahas Al-Quran tidak bisa, dia harus ada keterangan dari sunnah ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iqra, baca dia. Mana cara bacanya? Ada lagi tuntunan dari Nabi. Nah, dia yang diajarkan kepada para sahabat. Mana kita baca Quran nian yang dulu, mana ada barisnya? Barisnya dak kati, harokatnya dak kati, titiknya dak kati. Nah, mana cara macanya? Kecuali memanglah sudah dengar dari Nabi nian wahyu itu baru baca macanya. Sekarang mana caranya? Tuntunan Zaid bin Haritha dapat ilham dia. Umar bin Khattab dapat ilham, sahabat yang lain dapat ilham supaya membuat tata cara untuk membaca Al-Quran. Itu yang disebut dengan tajwid. Harus didasari dengan ilmu nahwu dan shorof. Siapa yang pertama diberi ilham oleh Allah mengajarkan ilmu nahwu dan shorof itulah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Imam Ali. Nah, dia yang membuat rumus nahwu shorof ini. Nah, baru ada a i u. Itu baru baca macanya. Daraba, darabu, zahaba, zahabu. Mana baca macanya? Kalau tidak itu mana baca macanya? Inilah yang dipelajari yang di pesantren-pesantren itu ya. Nahwu shorof, nahwu wadi, alfiyah, segala macam itu ya. Amsilatut tasrif, inilah gunanya. Itulah yang kami pelajari di pesantren itu, Kak Robin. Iya, tahun-tahun itu sampai lupa bini kami ini. Iya, sampai kita tua kami ini. Untung ada yang galak. Cepah. Yang kedua adalah aqimus shalah wa atuz zakah. Nah, salat dan zakat. Kalau salat baik, semayang baik, tak mengeluarkan zakat, tak sah salatnya tu. Atau sedekah tapi tak semayang. Nah, itu ya. Dia hobi sedekah tapi semayang tidak, masa? Sebab yang pertama ditanya itu masalah sholat. Nah, itu juga zakat. Zakat itu untuk apa ini? Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Mengeluarkan zakat itu membersihkan harta dari yang haram dan membersihkan hati dari sifat bakhil. Nah, dari sifat bakhil. Makanya bergandengan dia. Sholat, mengeluarkan zakat. Zakat harus sholat. Itu taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Yang ketiga, anishkurli
wali walidaik. Bersyukur kepada Allah dan berbakti ke wong tuwa. Inilah temanya tuh nah, ya, tema hari ini nih. Ngapa sangkan ada hari ibu, dak kata hari bapak. Memang posisi ibu itu di mulio, ya, mulio. Mulionian. Jadi kalau umpamanya ada kajian, kalau umpamanya kita nak mudah segala urusan, ya, mudah segala urusan, sukses di dalam segala bidang, rezekinya insya Allah mudah-mudahan berkah. Berkah itu kan tidak harus banyak, rezeki itu tidak harus banyak, tapi dia mempunyai nilai manfaat kepada kita, keluarga dengan yang lain. Nah, kalau rezeki kita nak berkah, umur kita nak diberkahi oleh Allah, kesulitan kita jadi mudah, nah ya, kita hormati wong tua. Siapa yang perlu kita hormati? 3 betina di rumah kita yang harus kita hormati, yang kita muliakan. Siapa yang pertama? Ibu kita. Nah, ibu kita ini, kalau kita hormat dengan ibu kita, aku ngomong dengan budak-budak kawan-kawan kita yang galak berzikir, ya, yang pencari wali, ya, dengan nyari wali sano, wali sini, ziarah sano, ziarah sini, ndak usah payah-payah. Kalau nak nyari waliullah itu cukup di rumah baik. Di rumah itulah ada wali. Siapa itu? Mak bapak kita. Mak bapak kita wali itu, dia doa yang cepat kabul. Doa ibu kita, mak kita, bagi kita yang masih mak itu, oh luar biasa. Bersyukur kamu, bapak, ibu, saudara-saudara, bersyukur yang sampai hari ini masih direwangi oleh wong tua, masih ada mak kita. Itu kalau dia ngangkat tangan, laisa bainahu wa bainaha hijab. Tak kata hijab lagi antara dia dengan Allah, langsung kabul. Mak itu juga kalau dia ngutuk, nah dia kalau dia nyumpahi, oh cepat juga kabul. Saking kenakalnya anak tadi, terucap dia mugola tegapuna, lajunian itu. Iya, sama halnya dengan doa wong yang terzolimi, wong yang teraniaya. Yang aniaya ini nah, dia dikit-dikit gusur tanah wong, gusur rumah wong, gusur tempat dia berjualan. Yang galak gusur ni Pol PP ni, mama ini nah, iya. Ya, jangan itu, jangan zalim. Iya. La ansurannaka walau ba'da hinin. Ini hadis qudsi. Hadis qudsi itu artinya isinya dari Allah, redaksi kalimatnya dari Nabi. Oi kamu yang terzolimi, ya, la ansurannaka, pasti kutolong kamu, ya. Kalau kamu berdoa pasti kutolong kamu. Nah, ditolong. Doa yang wong zolim itu, wah, luar biasa itu. Jangan main-main. Makanya jangan nian kita zolim dengan wong, aniaya dengan wong. Kemarin itu nah, ya, kemarin. Waktu Covid ini 19, waktu ada penyakit apa namanya? Corona itu. Oh, itu zolim gak Allah itu wong. Iya. Penyakit yang dibuat-buat zolim ke siapa ini? Zolim ke masjid, zolim ke majelis taklim, terutama zolim ke yang ustad ini nah. Kami ustad ini waktu Covid tadi tak baca ngapo-ngapo mah. Iya, khotbah tidak, ceramah tidak. Iya, mendep di rumah baik. Golong tikar kami ini mah. Terus terang waktu Covid tadi 2 tahun tadi buntu kami ini. Pala uaknya nian itu yang muat aturan itu. Iya. Tiap hari nyengok cepau itulah nah, kulo keler. Ada ustadz kita yang masih muda dari aku dia. Akhirnya kena Covid tadi, ya dapat hadiah anak dia. Kena hadiah. Jadi tiga perintah yang tak boleh diabaikan salah sikoknya. Yang pertama ati Allah wa ati Rasul. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Yang kedua apa? Aqimis shalah wa atuz zakat. Salat dan bayar zakat. Yang ketiga anishkurli wali walidaik. Bersyukur kepada Allah, berbakti dengan mak bapak. Insya Allah kalau kita berbakti
kehidupan kita akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Wa salli wa sallim ala jamil anbiya wal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Taqabbal ya karim. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ayo sini. Allahu Akbar. Asyhadu an
لا إله إلا Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Hadirin para jamaah yang berbahagia, selamat datang ahlan wa sahlan wa marhaban bihudirikum fil Masjid Sultan Mahmud Badruddin Jaya Wikromo Palembang. Alhamdulillah, hari ini Ahad malam Senin 21 Jumadil Akhir 1446 Hijriah atau bertepatan dengan 22 Desember 2024 Masehi. Mari bersama melaksanakan sholat Isya secara berjamaah. Adapun selaku petugas pada hari ini, azan telah dikumandangkan oleh Ustadz Nur Majid SPDI dan sholat akan diimami oleh Ustadz Ibrahim LCMAG Al-Hafiz. Dilanjutkan Ratib Al-Atos bersama guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Andes Kemas Haji Agus Muslim MPD. Untuk ketertiban dan kenyamanan beribadah, jamaah diharapkan untuk tidak mengaktifkan handphonenya dan barang-barang milik jamaah dititipkan pada tempat yang telah disediakan. Dan kami himbau kepada para jamaah untuk dapat mengikuti rangkaian zikir dan doa bersama imam sampai dengan selesai.
Demikianlah harap dimaklumi atas perhatiannya kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badruddin Jaya Wikromo Palembang mengucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima rangkaian ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقامها الله علمها ما دامت السماوات والأرض. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين. سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. استقيموا واعتدلوا. الذي الله أكبر. الله كبير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا. قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا.
وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إن ربي لطيف لمن يشاء إنه هو العليم الحكيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. صدق الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا
شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم أجرنا من النار 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 سالمين اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض لا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن